Morning tawai. Morning, sir. Ya. Tangi mai lau sunga lia wa opo le folo tu le foi. Vi ele tu e lo so fo ta tu maro le su maro lu kolu te Krista vai. O ka e. Ya, fa fero i fo i le tapo ingal ta tu watu nu. O ta mama tina ma tua pa angal ta tu le tio. E la ngole wo klopo se ka ko meta vai. Ke ngofo ko i manukau. Ya lo ka po im fa fonga msir mai mole ku ta fa fior ke lope. Ya fa fero ya tu le nganga mal fa lo vi ia le tu nei ta yao. Ya ola ta mai ta se tu so le so nga vi ia le tu ya wa o le tu ta tu mo wali ne so fo lo na lo fo. Ya mo lo se fo ya fa na fo se fo lo le no. Ya mo se fo kama i ola ta tu ile tu ile ka ya mo le ka so ra sa so le maru lu bori ka ya hori ya. Ya e ui fo le maru lu. Ale upo fa talo. Ya. Fou waso. Amen. Aso lua neva yaso, aso lua leva yaso, va pe aso ele uma. Te ala mavi yellow fiota mari neita ya fou. Yes. Ya, fou na le lo fo le tu. Ya mata to malo silanga fa fou ingal malo si pra le va ngafi. E ala mangi bo fou malo. Ya. Ya. Mana ya ole alofa multa ile ole tu e fa lia mo tanto o mai le asma le so mon pena fa fonga tu le so no ngale fonga pali ma pali me fo le mo tamatia o ngale university ma ya ke le so le tu ala lo le ta el malo mal fa mo ya pe al tala le final le tu ta ya fa mo ya fa le mo ta mo la to mata pasa ta pena sta ya mo ya mo fa na awo iko ai me makale ku wale le vava vadu mangeso kai mininge kama favela ya ole mana ya foi masalo to tele alun fana ole mala malamba me sa ole upule ya mala sa ai da le mele afi o mafui ole ngolo sa wa el kamo ke kere ngala mai ma ngai sa nganga pal mi fa ku manga ku foi lange avela van na makele kasi kama ikimalo vale ya le ki ngai ka lingor fa fe de fa ngulu malo mafta na ma wo le uta pena America for le mole ya wa pele 9/11 al tasile o aso le fa ngalo in lai America la to yo ya au te lo e se for ka penga America lo ka penga ni kai mi ya e sa ole lita vai lo ka penga ku so la so lulu ka ko va so le la so lulu ka ko ala su ka singa America a ka lo 9/11 o New York e mo ko foi la ia fa kai foi ngamo la ngo makakai ground zero le fo le va nga ye lu sai fali ole fa ngo nga le ke vai e unga pale 9/11 America ole waitangi day ni usila ole aso e celebrate le waitangi day o ave ma so e fa ali ye ko ke e ka kamau o le kaimininge le meia New York na ye ya o le Mosalem ai o e nga fa ko pu fa lave o Mosalem i ka ngakala a ingao o ka ngaka maliu ya la wo ye ka pe ele ma fainga la ko ke publicly lu ma fa le anga le aso ngali u la ko le meia fa fela nga lo kurka ika fa ru New York ai u mai ko la ko ya o ngai ma ngai ma ko foi la ya me le foi ala sasa ma ya Donald Trump ya de kama kiki de wala nge var suru Donald Trump ai fa ko su mo ko ide mai Trump o foi umbanga ke lo fa le i New York e ke fa e ma ko foi la ka vai ngai New York e le va ko Coney Island Coney ke me fa le funga fa le fie se fulunga inga ke le fa le o social housing o fala ia kama Trump le fai le la le rent ka ngaka i New York le la mai Trump o le vango fa le ma fa nga ka ngaka ma fa ngo fare ka ngaka ai ke fa nga fa le mu ma la ko e wa pe me foi le o ko fo i America i kua i le fa le kala anga mal history America i pedes kenge malako me sa fa ma ko foi la o Washington place ke mo o Adam longa lua ko lu Jefferson lima longa lima o la kali o Adam ma ko vola la onidia nen ka pe ngale declaration of independence ne faida fa you right al me maria i de kai minga severa o Jefferson ma Adams ia o ma ko ka i su ko sanga ai ma liu ro ia Adams i de so fa for you right de faida kala survival o Jefferson
a fa ka nga o chef se lengo ki ko kula ka ruai o vai la ungo foi declaration as fa you lai le foi la e ko fa manga ku mai kai mingi la ngor kai mingi paulo ka kum ka ngiro me fa pe o ka e da ku u pedeske le kai mingi nge o pedeske no fia de fa iva le Donald Trump ya le fa nga nge ye mal 9/11 dia e ka ko kalo inga ke fu kasal dia ko le a ko so so inga ngana le wa lo fu lima le ko sanga e mang ma fu ngale yai lang ele moele fili e le me fu ngale e la vale mo ngoa lo fal e ngama lo vai le ngokia au ka ko ya ye markie aole le di si ese e fa mo America ngi ke u pe o le ka ko wai tangi de u fai maso fai ki o fai demonstration okay so mai la tale ne America e le wai tangi de so no ye o le me fo le tu pul time wai tangi dei ko sang o ma o le fin na o le pe o le clash le malo ma tanga sa mau dia ya e le kala me a pe wala vai ngi ko sanga ke den ko fai ki o e pe ka kan fai ngi e fo waso o le vai tangia e ko fa ngwa mangu am ko fa nginga e le umana le mele lo ngobinga ka kalo ia awongi fa ufa pere ka ko 9/11 okay le so alon na atal no mangan man tasha le basura ne le potina mai le o ke lo ka su ela ko lai senge fo le ai fai fo le su nga le mama tu nei e ku so la ko ma ko kia o ngo se la le mo se singa au sia ya maka lo su fa fo le mai fsili o manan tati o le winga tala ka mai e pasi la ko lai senge le mo se ko uska i pe lo ku la fo ngo lunga wala ya ko ngo ki le fo la so sangi la nga i mo la to ya pa ma wi se so ya fo me ngale sa ku pui se vai kan wa grant mai malo private fungale lo ke faya unga lai singi ave lo la ura ya provider sia sa mo inkia makonga o me wo kupu o la fa lo mo parang o le fa le la unga i ai lo e lo se la unga fesidi o le ka i ka na ko wa nga ai si fila la inkia menga ya le la o di kai mi ka vai o i la le pe le sa unga ya o le ngaluenga le Martin Hotos le fai o ngisi lo sa i ngaluenga ai mafua o fisi mo nga renga sa application form have you got a license has to be a full license pela ava nga me trades ya e kawanga lo ave ka ava suikia manuals yo ngi vai kanyu fia sa mo suikia nga lo le la fai para ma fai mo di mo ya o le singa prerequisite me fa pe le nga kai mo lo full license al full license fo le ke lo ai ave ka ava suikia ele pe ka vale sa mo fa finge fo ia so le sisno ru ka ko ru o ka ka vale fa finge ke ala ku ke ala ngaru pe ala ru mo la ku fa ele I faisa o ngala sengi is no considerate driving ngambia o ngala ngali fa pe la le si me sa le fi ki de mori lo ka vale ele fa pe fa ki mori e lo la won le ngai lo ko le ska vale e mo menga le langa le ska ngaka la afia ka ke pe ala via ya me yo ki ala ngala via ko me ska ngaka me umangero afi con consideration I me la sengi af ka vale ya a faida nga wasa on me ngal kero au le pas ya ala af ka vale ko ke na run me la ye ala le pas su en ya esa le ya oi o le singa va en al matino live ai yo le faingo la se ku pulanga like a makalena ya le si va ngala mo le na la so restricted le si va ngala restricted la so ele la ku full license ya ahora fe ka mi fe ka ku ma ku nge ya so ku la fo la so ya le to telefone ni se mana mi la to CV fo le fia fa ya pa ya so nga ngi kan ya o le part time por temporary nga le so le la fai makal va so fo la ngo fe ma sa mo wa ko ya o le program fo le ka o le alovaka o le alovaka la le o ela ele top sika pengifiki fo ele ale wins o mai la mo le ngo I afa fo la so sa ngwa duenga sa fe ele va faire so fa ngalo ngo so alo ele ska pangi fa so alo ke oi sa fa la senge me ko penga la senge ka penga me ngi de theory ya mal practical fa your CV sa so ngi fa ngalo CV ya o ngalo so alo fa so ka employees ia ma recruiting agent ave de lo CV me ngai do la ko po fer ngal nga ka fe ngai malo skill le lo CV ya e ka ka fo le wa lusi ma ngal wenga kamala ngal va ver sa wa ai ka ka fo ngal o fia se furu ka usanga fo pengifiki
kwa nga ka lu ese o mali ai ka se la so ai le ma mo ai sai mingi va so ako ai fa fele ai ngale fa kali mai fa la me fa fa fele le maka fa le na vie fa mo le lo kungisi o le se fa so ai se ele se nga lu ma fa nga la va ngo fo le fa le mo me pe fiki ngai ai me fa pe fiki ya ngal me ai yangi ya male pa ko sa ngangi so Leila fa so te pela songa so alo pe fa pe ni se mna miele fa yo mga miele so swangi vanga le e wala o ka ya e sen mai le wins fa pe o le ke ya ro ye so swangi ngal Martin Hotos so kai mai le Facebook page ale Martin Hotos le fo le Facebook page so alo wa ko ngumela so alo e le ka man kuang ai sidi le fo ke mo le ke o se i fo wala nga va ku fo lunga ilmele ya so ngofua ya makai rongo vinga e a polo ka so alo nge mo le sikolu va yaso e mai u mo fo ya ka ko sum fo ile ali ka malo fa te tele ya le ya tato karkarier ka lo peleki ma iska lo la fanga so fa ngol va so o le stomas e nga ya aku pe ya la wala ka alo mai ma no le sa se pingi me pe e ma eu ka ku ale fo ya la ku fast food mo ku ko sanga la ya na ka ma se vai le ma nga fa nga ke ka le ya o lo ku le team ale you fo ka se Martin Hotos Foundation Trust ya onga fa la ko le support ya ma homework center o fa o per ka ku le Martin Hotos ta vai so alo o le ako urfanga so alo malanga kalkalo aso fo so swangi lo ya o so swangi ne i ai ele mga mia so swangi pule oi ya pier kala fa ile so fangu va ngere ku e fa nga vede vai ai ale fi ngwa ile ngala kai mo ma ko va ngota vai ka tai mo ta po ingal ta to wa tu nu ya ile ila va se fa va ngoma se mau fa pa ka fa ka kala ka va mi so al ngai ma dia ka o val ma lulu fa le kongo so alo ya o ma ko so va ika vai la lo ifi la ka fo i pe ya so alo so fa le kongo ai ngisi pam kala nga fia maua ia o le ngoi punga ka pa au ka so alo ka vai ka ko fa ka o frongo ai fa pe o ia fa le kongo ya fa mala ia ko kai ma ko i ma fu pe o ka pau ko se so audio mara kai ko ni fu ma ngweringa ya so ta vai Jairava so sa lo se tu mo mal charo pa kala be wala se mo sa oi